for both you close that trouble with is here. What to the animal? And the mayor of Kumasi, I go close it down, chore baby or the Kamensa. Sabe a moton aduane na chi ehɔ na ɔmo de adwus adwae ɔmo sa egya ɔmo nan na chi pe ɔmo no aduane no wo hwɛ be ɔmo no aduane ya hwɛ aha ɛna ɔmo gya ɔmo nan adwo so ɛma ne fa abɔnten na wo didi a minim so ɔba yɛ sɛ we sɛ wo yam ka no aba abegya ɔnan o sɛ diu a tim sɛ baabi a ɔmo didi no yade na nkrɔfoɔ fa ɛna awerɛho ko pie so no na awerɛho rekwana me ka metim sɛ madidi hada na menidi hada ɛna ɔkɔ so ne down sɛ baabi a moto aduane no ɛnyɛ Mamta mami a high end there ɛwɔ endo onu aware wa me tum se se ado say edeba eye asanteman so TV dane da nyina yetena se a eye na ye asanteman enkabo mu eye ya mamre ene ya mane ene de koso e wo ye my Ghana mu hanom se nyina no na ye betena se domusuko ekyerkyero ema wo hu de ekoso se de be ya wo so man awutim no obehu de ekoso ebia abusia mesama mu nyina akwaba ema mu atena se ebiemu dimachi na ene da ide ho nyina mefa ensom mo ene medemo bo e de awramu e wo Kumasi hanom se ya yankasa ye mpatamu ene de keka ho bebre na woni mienu nyina ba ya adwen se ye my Ghana mu hanom se dane da nyina ye se ye pa ho ni die dane da nyina ye kasafa hygiene ho enti aso de dane da nyina ye ka no sa na ekoso anase bibi atochema e wo ho kai hunu se asema e be kan menya politics e wa hanum say but then baby am no kore no eda no e na ye nyina ye nhwe ne emfa no kore no emfa ento baby a eda said de be ya o my Ghana me no mienu ye be fa ye ntuma pa e de efra na dachi bi so enchirima enso eba omo so abehu de ye enso ye no ye my Ghana mu hanum say ebreka kra bi ni what is say man of the moment e King Zubah man of the moment e wa asanteman mu hanum say King Zubah meka amanyofo ni nyina na say King Zubah na trend King Zubah ye wan Kumasi Mayor King Zubah edin a ono ankasa de wa aban mu honorable Richard Ofori Agimai body ye de King Zubah na ye de efre no ye beka ya abra se wono de se wotiasi wa be Kumasi Mayor ipa de se wo betena se Kumasi ebe sei Kumasi ahuni die ebekɔ fam ama ya ball no ni din die there be was say I will beat you medie mehwemo ebe kakra bi na free so resume office nyina ye hu die oye e wo my Ghana mu hanum say ye twe ani ekɔhwɛ eye Kumasi nim dia ekoso de die ye nyina nim sa kwan ne so no it's a busy road honestly eye just ekwan a unam hono ma we list mistake omo a omo so omo sika egu wo bag mu no omo so ebetwe omo de e de afri mu meka megiti sa what de meka na se enti sa e na ekosa kwan na so afri Hello FM Boss FM Hello FM e de kwa kosi blue light side honom no na udru honom so awo mane efa baabi a Dubai omo your friend is a pharmacy no e wona e de kɔ esro hɔ kakra ne so so e free sa omo gate the gate no moye ne de kɔ no enye obi na beka atwo se sa kwan ne so de e busy road ne obi na beka atwo ye nyina ye nim de kɔ so e wo hɔ sa kwan ne so na be hu se maduma tafo afrancho sa omo ho na omo gina parking the cake kan bebre blue light animu ho 24 roundabout ne so be hu se tech for ne ne atonsu for ne so ho no me na omo so de omo di omo djuma wo ho no na so ne be ya adwen se samre wa pam omo nyina e de afiri na me amete anum se sanka obi ka tro me se sa kwan ne so no ye betimi ayi sa nkrofo ne djuma omo di wo kwan ne so nka me ngindi na so King Zubah ama magie di pa se ono de se de resume officer obeka se want na se ema o my Ghana ensei no ampa o de wo se aye oyo na ekwan bi so no ya na se ye fa ne se ya amanyosem ensna midi kan me ka se we me fa ne se amanyosem nemmum se de Ghana ebe fa ne ntuma pa afra se de o my Ghana enhyehyɛ mu esi etie no dan da nyina yete anim se go ye ka wonim aka Kumasi eka eye
menka ne se kura anka ahunidie ewo ho enso ene chweni kokore kejetia Dubai chweni kokore kejetia Dubai the way you see the baller egu ho areho asefem time sebio ye maame mo na omo ewo ejom honom yenka asem mo ma ye adwuma na yenka se ma omo ma me pese bi omo anu aduane o na mom ekwan a wo fa so na wo de eton wo ne man ba bia wo gina no kwan pa de ekina bi ka biti free na ba na bebo wa hwan na ye be blame no. These are near Zubah etnansi awono edwen ho entu be wa free so resume office no e wo ma no ankasa ene ne nkrofo na ate edagu krom o se wono de se wo betnansi pa se one day what na se na your friend is saying police for ena e ba bedi ne djuma ama no se dabi on the side they won't me eno no kwa a waste of time and resources onti me wono ankasa e betutu ne na aba ho no ne boys tena wayi wo mo petrol dis adwuma no wo mo ankasa be no mbeba omba ho no ma wo se ene I will beat you enti sa ena se ekoso na nanse ye mu enra baby a King Zubah ne nkofo kopieye choba bia sabi mi no mienu nyina yetimi kokoto aduane di wo ho no sa choba ya enchen pe o ejanan bia mesrewo se wudidi afa cheme facha me pa facha me na abane se wo se yeka ejanan bia I beka se public toilet enne ba bia choba no oye aduane no eho one no ne bohye enti susuam pa se yete my gani mu anum se ne yesi ye pa honidie yesi ye hwe se ya pomuden ebekoso amayen na sa nwuma wei ena omo moto aduane wa bonten edidi a menua edie na Ghana ekoi se make say de shops na wa close bebre down wa tutu bebre mu na ansana choba na meka ho asem no mekwakofa sa infonyini no atwade a kire wo no abusua yencha yani na yengohwe abra King Zubah resume office as Kumasi Mayor no wodi nsem bi etudwa ne nsem na wodi tudwa no yekoba yensusu hu yembobo hu na yenhwe se ampa ne nsem na o resume office no o kan se wo beye no eno ana wo ya na aso impenifo mu so resume officer omo hyabo bebre no wo mu disuana wo mu ne King Zubah de no why na edi ne de so menya politics e wa hanam say ye nyina ye pegana ene eye asanteman enkankro producer Mr. Alfa sa King Zubah abra oye ne press conference no fato so e famam ye komra ye ba de ho bia de beto so de amamo. There's something we are going to do, and that is why I need your support. As for me, I don't like reporting too many things to the police. I don't want a situation whereby we'll put in place a police team, we'll go arrest people, and then they go to the police station, they find their own means, and they are back on the street. That would be a waste of time and resources for me. So I have my own democratic military style, which I'll be implementing. When we say leave this space, and you don't leave this space, and I get there, if I'm alone, you'll be lucky. But if I'm there, and my 10 boys are in their pickup with me, with their crepes, trust me, we'll beat you. If you don't want to experience that kind of situation, do that which is right and which is lawful. This is Otumfuo City. This is the Asantehene City. This is the Garden City of West Africa. We have to preserve its image. And I am here to work to satisfy the city for Otumfuo. And I want to ensure that this city looks like Otumfuo City. And when we talk to you, and we implore on you to adhere to that which we all do, and we can all have peace, and you want to let the job become difficult for me, I will let your body feel the difficulty that you are giving to me. So when it gets to that period, please don't sit on your radio station and say that Akwawe or Basa to training. Please, it is all aimed at
making sure that one, we have a disciplined city, we have a sanitized city, and we have the kind of. Abusia enti Honorable Richard Ofori Ajimai Body, King Zubah Kumasi Mayor, and Ekokotie Nensam na Abra, Yade Mpenindie no ehye ne nsa se wono na oba be hye Kumasi nsensem so Kumasi Mayor yede ema no ne nsem a wode atudwa eno no enta busia meni umienu nyina na mibisa se Honorable Richard ne nsem a ode tudwa abra yede position no ema no eno na ene oye ya na bibisa o Omayati ya wansa sa wano de woni sat dabi se dabia bibia ba na ko report de ama police for time on beya wow medru onom na adekro no ni nyina akọ nti ono de ono akasa be implement ono akasa ni military law ena ampa we implement ampa enti me abra me hu se oye sade na ekwan bi so no I thought of it say as akwaya say yeah, mama, no at least anka on home about cry because ombia as obia kope de obedi what I say eja wan kwa se bio wunya de obedi ai ensa se bia nya adwuma so dem no mienu nyina say endidi enti no na me nim se o e bia nka ongumu kakra ma wo mo but se de akọ no yaka se ongumu kakra ma wo mo kuma se Kumasi say papa. And they say omo motonto aduane was our pavement ne so ni nyina no. King Zubah so mo nyina emfiri ho. Mo free ho no na yempe baabi pa emma mo na mo nkonkotena. He's not telling you people say mo like mo nkosa o. No. Onka say mo nkosa. Na mo oba na waka kiro say ahayi a wade yi si a wo ton yi enye yesro yi free ho ma no. Na anya sa the next time obesa ya ba no bia broni beka say be bloody because say asanteman sensem km ho sensem enema bi ankoyie container bi ani kwan se sisi baabi sisi honom baabi ani kwan se cars ejina ho baabi ani kwan se nipa gina ho etonton nema nipa gina ho baabi a etwa se enipa efa ekwan ma enikwa etwa se nipa fa no ne abetena se etonton nema wo ho no ma ede na ye ka ete se de pemu na nkasa etu ne ho ede asi ho edi mo nam fombi me kai se sa probo wo fi ase wono nkasa je praye boss fm anim ho me Canada boss fm anim ho no wono age praye na wo pra ete se wote ho na ba bia wo ton de na wa ye fin sei na se KMA Kumasi Mayor ena free in your office na tena yemra mefa pra yempra ba bia wo tene ma wa. What are you insinuating? What are you telling Ghanaians? Den na ye ka kire ye ho. Enti da bia bekoso aye se ya. Enti empanimfo na omo my Ghana mu hanum say you know. E ba ya ho ni die ho sensema. How are they treating it? How are they treating it? Omo say oh sa na ti ana because Kumasi kejetia wasn't like this. And na kwampo ye see ye Dubai. Ye di Dubai na aba honom no. Kohye baby a eya na afranchofo no ekro no afranchofo no fa car e de fa soro honom no. Baby a medumatafo. Omo fa car de fa soro. Kohye ball esum ho. Penny kohye ball esum honom. Are Kumasi finfin yo. Kumasi finfin na me say kejetia Dubai ho kakra no e na aka wo mo zoo dan ne ho fo ne ye ba zoo dan ne ho ye ba santase fo no gata achoki any party ho ton ade ma ye koto hygiene personal hygiene e de na ye kwani akoto yare adi asan de ama ye ho ne asa akwa no aduro kejetia Dubai gatesa ewo ho no ma ye de nema to so ehunu se anka ye ba e ho aye fin ye beyi sa nema na da so prasie no kohye wo mo na aka ho na si e na bola gata na ye choked e na wo ho no
And nobody is seeing anything wrong with that. Nobody. Absolutely nobody. And yet, so na yakoba security for na edem agusa honom ede na moye what are you doing over there? Security for na omo honom no de na moye wo ho. Ye de mo agu so mo hwe se bibia beto akwan mu wo honom de na moye wo honom. Monya she e na ball asum ho. Kumasi vivio enye nchen. Baby a wa obetu kwan a babia sa kwan na so de wo ye de wo nkwati da. Sa kwan na so na abefa sa kwan na so de na moye wo ho no de na moye wo de na moye wo ti kuma se bekoso aye se ya muhwia moye mo niema ne sa mo nsamfo ni wia na mo na mo de toy o menhye fi mo fa baba beto wo ho mo fa mra you come and meet us there asfem ya areho time. Come here, say Kumasi Krampo de. Say obi man ne home so de nipa na beka ne say Kumasi Krampo de say bi Kumasi kwa time aka. Because an kechi ani kohwe cycle a. Na ke ntimi fa cycle to Kumasi ho. Enso ene kohwe cycle kwa mfa ne ho. E di ade a. De na ye gi ni wiase. De na mo ye de aboa asanteman. Ente me koso aye say ya. Na unim baby ameka say why you choked no sa kejetia honom no Zubah say wa han a ho na wa han pavement nka ho wa han store dan na wa han no han pavement enka ho entiti asesa omo san koduru honom a na omo na emra no mu busu no san ne omo gina ho e camera. You want to tell them say mumu ni mrana chain nipa na wo no ye di dwumade na hye ne nsa na wo di ni dwuma no. You people you want to tell us that munim law no more than nipa na ye di law na hye ne nsa se onhwema enforce no. You think you know better than them? Is that not it? Mu feel say munim che wo mu nti wo ba na mo so ni wo mo ka emra. Ebeka obia. King Zubah ene ne nkofo no kopie mu. Ewo eye Kumasi kejetia pavement ne ho nsensem bi epie free mu ewo ho no ma ne kwa ne de taa so say ti ba bi a wuti car ya paki wo ani mu hayi car ni break efelia na betwi fa wo so a hwan na aye. But I think say yan kasa no ye ndwene sa nema wo nyina ho sanke ye putting measures into places and ke be hu say ne ma bi wo ho no ma ye ya e wo se adwen ho mienu King Zubah kopie mu ewo eye kejetia Dubai pavement ne so no de course ni Kumasi Zabia if you Kwa no han ka kwa no so han etwa ka siwe si ya wotie pa se kai break e tefa so sesi ya na wotie yi asem papa besi ka sia ka break e betimi apai what the ade abesia edit ni asika akura moto se ka ne break ni pai a wa ye be fa wonwa de wo hunu e dwonso pa amanfo dwonso amana tai o dwonso mu colors red gold green black dwonso we egu ho a ohun betimi awro ejina o to ade be bia ohonye jina jo saman kata sama no so kan why store the pavement and count obi amana nin kan store uma pavement ni na ho e me yeso adwuma na ma mo nto that's the only thing we can do to help you me shop na to aso ya me say so na ba ba mo so ma ba kwa mu too much mo ba pay ma se no ma wo wa se no ma nyina ba aba why no o san store ya se edika ma se no ma ba besia. If there's a problem, you bend it. And yes, I have a problem.
Etimudi. And cabinet, ya prepare in about one of mine. Who would have sold the campaign? Who would have had as well for also you in if you are near access, near to me create yet to me yard. Aha, engineer for bar. Yeah, gutters anyway. Gutters no. More totals, ewa akataso meba. Wo totals e dia babeso a. Eti ene sie kase ye ba be ye adwuma na kwa. Gata dan because makataso. Ye ni ba bia gata no kwa ada. Eti e fa ne be fa kre. Ene me kase. Mo system no ma no ma nka mo store no. Na enimu nda ho. Na ye hunu kwa ye be fa so a ye be solve problem no. Na eyi o hawa mo kom na fia. What a foul, I don't know. I hear the one sending my man. Or say, wonsom, one nipa. Nasa zepa will feel ye. Ye more ye bira ye. Nebe ye ya, a free yenara. O my be ya, a free yenara. I sit na ibe ya, every yenara. Oh my ibe ya, every yenara. Ye mo yembira ye, nebe ye ya, every yenara. Tia boy a bra ye no. Abusia, mami me ahomane entumu o akwanya sa obefre e wo dwumadie ne so na onso de ekoso e wo my Ghana mu anum sei ene mayor ho ensensem no de owo a opese wo de ka ho no so onso betimi afre e wo ahomatrofo yi so amame ne wo atwetwe enkomo 0244961189 0244961189 Fred Median so na ye ne wo entwetwe enkomo adwenkyerɛ bia wo bia no so obetimi ede egu ho ede amame abusia na kyese de ekum enso eno no Zubah sesa wa han store dan na pavement ne de wo han yo pavement ne obi pavement ya aban dia o ana munim pavement na wo honom no eya aban dia o ye dia to wo se nipa emfa ho every say wontimi ensi dan abra wonya kwan emfa ento na nka dan na wo so be fa na wapia bonten obefa na wapia bonten calls na start ma me ne me friend for twetwe enkomo enwe hello good afternoon. Good afternoon. Okay. Piao. Okay. Okay. Politicians, a new Fanta Kingdom, Kakakanya, Media Maya, near Ghana, bro, you gold seeker, and as they said, you will just train crime because gold need to know was gold need to know, gold need to know a half on. And none gold board by less than 2 years, or what to me 8 billion, and no not near the Edinano. Now, you body. You couldn't get that. I doubt it at Eiii Kumasi Mayor. Now, send me free. I come to my bag and I'm a back. Many ante, me cranny ante. All the way from Tech Junction, Ediko see Anmaga Junction, Ediko Uram Sawaba see airport out. If you want to see grow from the bus one run about, a thing you put to Kwa, or be a to or be a store. Funny,
is an essential Kura said Medika say Kumasa because on Santayene, the king of the Ashanti kingdom, no, ni seat, the headquarters, any Kumasi. Sure. Uncle Alaba, no, Uncle Shada, Conchedi, Alabati, train station, train crown, Uncle. And yet, said you. Then I know to tell Ashton, tell Alpha Pantania, Macum, any other place, no, should lay out and say that I'm planning. Yes, that's what. Now, yeah, nearby, should the Eiii Kumasi. They broke Alaba Roman that would a danny big 200 years, the Empa paint about crossing to Empa. Oh, it's funny, you know. You see, in a senior Zubah Mahama Bessie, you will go for Dubai or complete year. Should you my Dubai? Be a party of Hano, will be a your pet. And not baby and another statue see run about a pound a man at on your ma. Who never be the Wafa, can't never be the Wafa. Funny city. Sorry, only play any Surunis animal in flu, non the own far, the one shop. Because you will up piano. Yeah. Bunny dear Chino, the Bunny dear Chino, Kumasi, and Kumasi for once. Kumasi clean. Now attractive investors. Now soon hotel at intimacy Kumasi in that parks and as if flowers, beautification, and then me crona I feno. I woman I Kumasi city 20 years, said you in Predrasa, and Fatehura, Kotokohine Kra, and Fatano ye no, and fight because and penifone Kumasi, a bet you Kotokohine. No correct. Still na airport war. Yempa wasam kasubin suom ya seno. Yempa wasam ka. Na se bi said you meje mo brenti o de me besia na afro so nya kwan. No ma baso no ma. Dr. Richard Angels. Oh, TikTok will be uncle for the new. Oh, hine mate me dasi bibre. Abusia also o wakonya ne se obefre ewo eye dwumade so 0244961189 0244961189 akonya da ho se onso obefre ewo eye dwumade so na chese Tamidi ka kasa asem we no enya politics asem o enya politics asem Ashanti Kingdom. When you travel outside Ghana, utu kwan ko abrocha. Yenim Ghana o. Abrofro mu nim Ghana o. Di omu nim ya Ashanti Kingdom o. No kwen na maybe also dey atre mo no. Enne utu bata e free Ghana ha e kwa amanone a. Yenim Ghana, de yenim ane. Oh, you are from the Ashanti Kingdom? And you better from kwa the amount. Enti Ashanti Kingdom na nkofo be baba be hwe no. Ashanti Kingdom no so Ashanti region ha wo. Ashanti Kingdom no, Ashanti region ha na wo. Yama politics edidi yadwene mu saa. It is killing us. Ejumanu wo bia beye ne tenor of office aso we free ho kwade wa ba ne se won to aso. Why? Because na boy free so. Are we okay? Sabe na ye twa wode ama ato wode ama nchirima. Esaben na ye twa de ato wode ama nchirima. Hwe ye for politics in nsem nyina nto nche sanka minya Ghana nka ye nya Zubah ye nya no so de nipa ba 3 pe. O de 3 pe o. 3 pe ewo my Ghana mu anum say no bia enye na dwuma te say de wo ye adwuma no wonno ankasa no wate ne ho de agumonten so all in the names of person asante my finance papa different because ye ba Ghana hanum say pepie mu ewo Ashanti region e bebo ne bisa say Kumasi Mayor ne hwan ya wono ne bebo ye bebo ni din ayate say wo ye teacher ni na won kola akwa exams no more fail ye be fra wo office abebusa sa denti denti e na won kola no fail you paper sa we bisawo se denti e na won kola e fail paper enti e wo so nso ni anu ye eyi edema wo mo e wo so ni anu ye yi dema wo mo
Science so and I Zubah ho sensem ya politicians ya who be wan say from parliament na ye bisa wo mo and na obaye e den na waye and na waye say na afa ne nkrofo be kire na we da ha na we fa ha na we ye say enti wono de want na ho na mabɔ me nsɛm ama no mabɔ me nsɛm ama no efiri sɛ sɛde wɔ sika ne nsɛm abra yɛde position no ɛmaa no saa na mahu sɛ ɔyɛ n'adwuma no nso enti yɛnto politics ɛnkyere ne yɛnyɛ Ghana yie yɛnyɛ amadɔsɛm no every say Ghana yɛ menu mienu Ghana ene party eba Ghana is still Ghana party ekona party B ba Ghana is still Ghana party B ma me kan kye yɛ sɛ wɔ bɛsesa Ghana din ɛde ɔno ne di ara bɛto so ensi da sana party enso we free mo no wanka sɛ ya to aba atu no enti no wɔde Ghana ɛkɔ ɔde kwɛ ɔde Ghana ɛkɔ ɔfa Ghana nkɔ baabi a enti Ghana no Ghana na yɛ hwan Ghana ɛyɛ miniwu mienu how are we treating our country yene de say yete wan aka say okay may a minister of this may a minister of that ko shebde galamsey essay kuro no anya krampo no wo de galamsey mfa bibi boni bia mai o de say eya wo say mfa hwe mfa boni bia mai kind number of enipa enam galamsey amena yetu a yankata sunti no ama enipa hwere wo mon enkwa ama nkora ahwere wo mon nkwa mebisao ya dadwe ne ho da ben na Ghana ye beti ye ho asese we are one people da ben ye beti ye ho asesa si etimiti ye ho asesa believe me you Ghana be fa na ntuma pefra and sa nema we nyina no ye betwa dagu efri se ye timemfo ne tia anum se ne ye party A party B party A party B masa ukọ parliament after parliament odo mo kwasa honum no many party A ni party B they are all one. I am telling you today party A ni pa ngo party B entwam nko omosre di nkomosre na wo minu mienu ayete anum se asabi omusika omudi no ho fram akwa emfa minu mienu ho no yete honom e na yeko ne ehwie moja de tugu edian amoye edian e na moye abusia science ensem we nyina mu no unim se aduane a yedi to na meka kire ene na meka kire me producer se hwe se enya asem na yenka anka sabi aduan abonte so aduan kwan nipa ni kwa se wuti skatobi ameka kire ne se me no mie no ti yi se yare nipa nam da yare kraman nam da yare okra no so yenim enso yenim. Just this morning I'm going to have a conversation and it's a Zubah dey be pop up and so yenim to swam pass say senka wo fie a wote na wo ye aduane ama abusua na dia enti wo be ye aduane no e wo ba bia sabio wasi water closet ana questions to the gods uti fie wo ye aduane ama wankasa busua no adia enti wo be kwa koye no wo toilet asabi wasi ho ana efie yesi krampo no the way structure no esitia no toilet ni wo baabi e na kitchen e wo baabi eni twaka bia ufia wasi no ufia utimu no na senka wo ko high dine no wo ko na wo ko na efie wura no toilet ni kitchen ni ehyemu a minji ndi krampo se wo anka wonje da you will question nipa no enti adenti ena aduane asabi wagye atum se wo de obeye aduane aton na bonten so ama sabio asem me kan producer no benya asem so makan wie sabio mo do mo nya nware ye no ebekwa ko tobi adi enam se wo no
eja suja dienti okwakotobi toda kwampo nso a eya na situation e wo honom no ntimi nkofie enkoye aduane suso ampa se meti anu nse na mapon afia anum say kokoye rounds na ye weekend kokoye rounds akwakodu na de asa ti de me ana se mepe bibia to na makwa akodi na aduane a meto no baby a migina to aduane no enchen pe na public toilet ewo ugina baby a to aduane ochi ukon say ya public toilet ya no ne say na me wo Ghana hanum say since when ena sa de we efi ase ene na omo de abawo ebi achina enso ebeye wo enti mu a moto aduane wo abontin food vendors no be extra careful free say eniema no aduane na wo no ano say aduane na wo no ato na abontin say wontimi fa na ye bone aye bone King Zubah adwedwe mu a akakohu saa biaye honom na wo mudi saa adwuma no e wo honom na ebia ko mu ani papa said the water your friend is say saman krata de bankofo ndo mo de saman krata no mo agebe ha ba ku bia so ye 10k producer fagusuma me na yenko mo bo ti o mu close that trouble with sia mo tutu da mu. And the mayor of Kumasi ako close down chobe bi wo Dr. Mensa se ba bi a omoton aduane no na chi e ho no mo de adwun se dwaye omosa eja omonan na chi pe omonu aduane no wo hwe be omonu aduane ya hwe aha e no mo ja omonan adwun so e ma ne fa abontin na wo didi a minim so ba ye se we se wo yam kan no aba abeja onan o sedium a tim se ba bi a mo didi no yade na nkrofo fa e na areho okopie so no na areho because na make aka metim se ma didi hada na menidi hada e do cross it down se ba bi moto aduane no enye mam chama me ha ende e oi endo onu awale wa me tum se se a be wo pani mo fe boti mo tutum o mo tutum damba mo fe boti o mo close that trouble with se a mo tutu da mu ata o mo tu han o mo close ni down o mo fa ke me palo fún me o mo tu na se mo na wo ni mo yi mo na ọmọ bá kí mi pa lọ fún lọ yẹn mo máa mọ sàmà kàtà mo sàmà ọmọ sísí à mo sàmà ọmọ sísí à Friday mo fọ ọmọ kọkọt me fa mi kwẹchọ. Ewo ahase no omatutwe almost stores na go ama baby agata da o senka slabs guso a efi babelo kuma ye ba na kipeja slabs na nka ye yifi no na ekọ omaguso de obetota atoso it ya block channels no ama enso ene efi no intimi nka so na abe block wa ase na create stench ena omo di dua katakata so te so to ade eti omo a omo ewa efi diamond chick shop wa e de ko baby a omo guta asaka nyina ya sama omo nyina de makokot na ya twe omo so na dara ye wi no omo di aduane wi a ase no ena omo be hwe e de gu eti omo so they are contributing to the sanitary condition na ewa ha nto omo se de omo kokot ono so operate abusia na chese de ewo mu enso eno no ai na me amesia fem every say one way or the other no ye nyina di abonten da ye nyina ye di abonten da enti say o tsna say na or recall say what did the abonten da especially baby King Zubah
akoya na I don't really know, but it's something else altogether. Yes, sorry, I am not. You see a prayer when it die. Ye pe o mining kanko. Ye pe see ye BB for people to know that ye BB. But to this extent, oh, Ebusia, one try. And to say, yeah, 1, 2 minutes bia nasa my kata nemu. 2 minutes bia nasa my kata nemu. Eti no sa honem ne de sa me no waka say King Zubah akọ yakwa tutu ni nyina mu e na afenso me adoma ai omekọ court enche enti no mokọ a ne ama mo microphone no ma chechirem de enti a ba bia wo ton aduane no wasan ama jonso dan e wo enchen pe na we kura everybody just say asem no production production na pa me sha asem na asem na say be hwe me sha asem na asem na say twa ne ho na hwe me. Oh my Ghana ebe ye nie abusia ye ntutu ye ne mayi o na enne na akwakoye your friend say sa nkofo ye omo Dr. Mensa Chihwe enne na ebia akwakoye wo mo na ebia echina bi no ya de beto abo enti na busia mo amowo your friend say alaba ho train dan ne ho ne de ka ho no santase fo so ka ho bi ai wo mo so ka ho ukokɔhwɛ gata sa slouts na de ato so ye de atototo enkofo sisi your friend say block no omo block ni nya te say de kejetia onom no omo ato tiles a omo block and na hwa se bi ehwa ye kan eh ye na krom ni o ye na krom ni o men chef ke se mo Kumasi o men chef wo Kumasi o ye de Kumasi tu ya ho ye de na tu ya ho sa mu wi na moja ho tantantan sa me say kejete utwa opem so run about one we wia ball bi esum honom no ball bi esum ho ese wani sa wo ka kire kura biaya obia betu akwantu bia betu bia wo ye den sa akwan so abefa ho wo ye den sa akwan ne so o abefa ho man sa na akokope bebi akokofa wo kuro mu ka anasa wo fie card akọ ni aye ho basa toto ne magu wonom kame akoye se ye mfa hwe ho ene so ani esa bozum lion 40 so zoom lion for no omne be ye nwura ne gu honom o me say security for no mugu ase honom no mum sa o ma do muni ma ne se no nsia na bo mo pam o ma tutu to kejetia pronim. That is all they know. De wo muni mo hwa no no anti e do minim se sa na de ba ho so ma me dia I don't really know, but then senya sa na wo se mo hwe sa hunidie ebeko so gata steady da honom no mo be making sure say it is not being choked said de be ya inso betia famako obi hye da krampo swa bola eba betu egu gata mu mo kan sam me boa. The fact here metina hanka ho doesn't mean say anymore. We know whatever is going on there. Zubah nkwao Ghana, they've all seen whatever is going on. Yahudi akoso nyina Zubah FT ya wo tu sa na mo we mo kan kire me minister ben aben mu nipa ben na ye na adwene say adia Zubah shasie it is helping the country Ghana enti enie ye ba boso edi nachi mo ye bida. Have you ever tried that? The money man see a dead position na mamo and a modern namo namo convoy namha namo V8 mo car no mo sa mo cars na mo using no e to amnemu a montintino munim said the simemu for e brefa mo kan cheer me enipa ben aben mu nipa ben and a bit me at Nasia, I see ni piaka chair, ma'am, Metianum say, free bra, a honorable Richard, Estate sa a proper way.
What Timia Babaka say, Jumedia Wodino, it is helping the nation. And also Moon say, in the near future, no, it is going to help our country. And Tianye, Yenina, Yenya Bako, Yama Boswo, Efa Entanachi, na Enko Base, Kumasianum say Kwampona Be and the name of what the Beko other regions. Have you thought of that? Have you even tried that? Have you? Fine. Say obia wo de wo ye ewo nimpesia so de. But de be bwa krono. Let's come together and do it. De be bwa krono. Let's come together as one people and let's do it. It's a free now query. I'm expecting Sasa amre abai mo mpanimfo. Mo can be a womb. Meaning some what they are making. I am pleading with you. Say, Jumedia, Zubah, Ashase, no. We're not politics as a move. Maybe not politics. And not politics as a. You pegana ye, ye per mining cancro. Ye per mining ye per mining cancro. Ain't you know? Monkambum, na Ghana, and for the tumapa, and for infra. Na minim say yes, I name we are. A bed down mama in Trimba. And so, aba beshe, who said ye yen penny for musika bomu, edgy or my Ghana edisiwo. Now, when I say, Ketashene prayer, I am say Yadiano. Munyaisa, it's not fine, and you're fine. What I say? When Munyaisa. Na yama Ghana fan into my perfra. If we say Ghana fan into my perfra, me na mama so me de be boast me house I'm also a Ghanaian. I mean, I'm a proud Ghanaian. What I say? Me produce at one more no one part I remember boashi. Or na mo de be tu ne ho so no say Ghana ni. Ye de tu ye ho ana say Ghana no e kwa nanim. What I say? Eh basa wo gina baby na aka say Ghana ni kra won ferry. Te say de me amete ya mi gina baby. Na me ka say me ye asantini mapa. Masante zamu hia me ra me nana ene na se tutu abebio an asantima nyina ye ra nya me kase an wo no ene te sika dwa kofi so betna se na me gimi hu di sampa me ya asantini ba mapa eno na ya na ha me da if we say me nana na se tutu abebio e bibi da my asantiman Ashanti Kingdom no we are growing. Watch I say no me de to me ho me de hwa me ho sampa me Asante akade watch I say ye ne ma say do so say kutu no aje so me say bam it is sanity enti mo so mo try na mo ne bibi na timai mo for yan Ghana for ne na ma yenso enti mi nka say Ghana for say me nka say me Asante ninti no watch I say me Asante me na say so bibi watch I say and na odene ho ochikusi in trauma Asante mai benkum hini odo na ete akona tuntum ne so watch I see adua na nyina ye PSC I don't know eti wa utimi wo se me akasa do me Asante ni ba mapa me won na se so bebi o na me san wo asunya man ode ne ho chikusi in drama ne de ebiem na ha bibia ha me na mmom de ha me ne se ye ti Ghana mamu anum se na Asante ma ye ti men shefike se bi sia Asante mamu nti no ha me kakra ti me sremo abamu panifo me pamo achew Mama boso endi Zubah echi na yentimi fa yentuma pa e fa yemfra se de be ya be de Asante man me ya Asante ni ba mapa e tu me ho a na metimi de Ghana nso etu me ho de aka ho minim se mbehwe ama bibia ayeboko e de amaye nyina wa oje brother de nyina o share me callers and our face so yeah me comment section me tiktokers na nyina so me da bugina mo se dan de nyina mo je bre e de share de Asante Maso TV ye wo e de ema obibia eti abusia be da se dan de nyina wo je bre da o share me koso anaka che obi no obi kan che obi Asante Maso TV ya san ba biem etna se mamre ene amane de be bo Asante ban oh my Ghana ene betna ha ye do musuko de nyina esum se de be ya obi hu ba bia also a fragrant eco cabinets at Above Silicon Plus Limited and our face so Asante Maso professional photo studios and our editor Summer Sling and Dijimedi edit a bro edino a Miss Parker we rather say to be because say kia mo Asante zamunya o edino nana Ekia Aduma Chirikwa. Big ups to me producer Bakope Randy. Big ups to him. Ebusia ahanane eremam kwan mama di djumadi nyina.
ede esi asante maso tv de yeso mo so mpa